Rari na kiagago thukuru-ini ya secondary wa St Thomas Aquinas Igumoru mbere kaunti-ini ya Embu thutha wa arutwo guthukirwo ni nda thutha wa kuria nyama ya ng'ombe. Leo asubuhi tulipata kesi ya wanafunzi 68 kutoka Igumore Secondary School walikuwako wamechinja ndume kwa shule wakakula nyama. Nikaambiwa na mwalimu mkuu walikunywa supu na nyama ya kichwa jana usiku, lakini waligonjeka wote. Murutani munene wa cukuru iyo ni atariirie uria arutwo manjiriirie guthinio ni mwiri na thutha ucio mahanyukio thibitari kuria amwe marekereirio na angi no maramukira urigiti. Aciari ni moretio kuhorera amu arutwo matiri thina-ini munene. 11 ngwati report kwena ciana iraturwo ni vuna kuvarwa 11 of them marandu ari thibitari etagwa wa msiava ya private hospital mathondekwa na main the process ya kuthondekwa namba ingi yacokia oka ciana about 30 to 40 tona undu ucio no never tumatware thibitari ya thirikari ni menyithire the relevant authorities, my bosses both in the TSC ministry and health na ndagitari mekawega muno ni mathondeka ciana na ciana cia improve. CC wa ugima wa mwiri kaunti-ini iyo augite kuringana na uthuthuria wagi wa utheru na kihariro hari kuhariria irio ni gitumi kinene kiria kiracungiriirie thina ucio. From the preliminary investigations ambayo nimepewa saa hii wanasema the handling was not very sanitary na ndio sababu imeweza kuleta ile shida kwa wale watoto. Ngiribotera Inooro TV, nie njitagwo Nyambura wa Muiruri.